nikuphi izinja mina ngila so qeda ubuye ivideo kaTamara guys mina ngiyam-understand ke manje uTamara kuleya video leya uthi angeke ukwazi ukumjaja ngepast yakhe uthi angeke sikhona ukumjaja ngani ngepast yakhe kodwa manje sekungidida ukuthi uthe uTamara kwenye video sengiphaphelwa nabantu abatrend hayi ukuthi abatrenda njengamanje abatrenda ngokulala nani ngase ngamablessa nani okusho ukuthi ipast yomuntu leyo ebekhuluma ngayo kodwa uthi thina singakhuluma ipast yakhe cela niphume ezindabeni zaTamara sidlule lapho uSisiTamara kusama ayazi akafuna ukukhuluma ngepast yakhe futhi uSisiTamara uyaphika le ndaba Abdul niyeke uthi yena akazami angazi esho specific thamiswa ngePakistan but uthe nina nani nihlezi nishutha namaPakistan kodwa akazisho lutho yena nina asishutha nePakistan seyinsuba wena baba kaGucci so uTamara niyeke lento niyenza la ukuthi niyamtrendisa and niyeke nalento hayi ukutheni ukuthi ukhohle ipassword yale account endala uthi anikwazi ukutrendisa ivideo ka2020 uthi 5 years back shoot 5 years back ku2022 uthi anikwazi ukutrendisa ivideo ka5 years back le yango2022 nizoyitrendisa manje because ivideo akayipost ayena uthi akakhohlwanga nepassword cha akayikhohlwanga because ubelo kubebhala ama comment section you forgot the password athi cha ina akhohlwanga ipassword ivideo uyayazi uawe ukuthi unamavideo kanje so iyekeni le nto lena futhi uTamara uthi ningakhulumi ngepast yakhe but Tamara nawe Tamara wena ubukhulumelana ngepast yethu ukuthi thina summit because not summit akuyipast why usho njalo ukuthi thina summit asaluze vele but into for ukuyisho ukuthi uTamara don't do what she don't nizwi like ngiqeda ubukile ngihlalile lapha ku life yamkhulumela bamkhulumela bebekhona nje abanye bathi basazomsupport but main point akaymisile ukuthi awukwazi ukujudge umuntu ngepast yakhe kodwa yena lezi ngane ziyimithe namhlanje sonke lezi bethi zisiqedi vele cha simithe kudala mina okwami kaze ngiyana esikole kushela kwasana esikoleni khohlwa kodwa vele wayithatha lento wenza ngathi khona manje wathi asina value manje but akathanda ukuthi thina sithi so guys ngisacela ke ukuthi sekuthi ulo serious on a serious note what if nomuntu uthatha decision mhlawumbe enye ezokwenza ukuthi thina impilo zethu igcine zisencuphe mhlawumbe let's say mhlawumbe decide ukuyinakunja or decide ukwenza so guys niyeke ukatheka uSisiTamara uthi ningamjudge ngepast yakhe noma yena wayenza ivideo wathi omunye watrenda ngokwenza ukuthi nokuthi watrenda ukuthi but yena masibheka kuye ningayenzi le nto akayifuni niyazo boma vele social media ngena TikTok nimtando daily but guys seriously three I correct angikazi ngabayiphi kanje nani mangeni uhlekiswa nganga yabo kulezi insuku nje bengidown but nje after ngibonile ukuthi cha Tamara akayithandi ukuthi ni trendisa ama video ango 2020 5 years back akayifuni ango 2023 actually because ugcina ngo2023 ethi mami papi uthi akayithandi ukuthi trendisa hayi asilali bengithi ngesilale but ngoba useshilo ukuthi don't do what I don't siyeke ke leyo let's stop it on a serious note guys stop posting ama video akho na vele lapha ya kuye esebani bekonko kuhle mandwisi uthi niye ukutrendisa lama video le yekani past yakhe nithatha amagama yabo lawa wabeka manje lawo ukuthi mani ebafane niphathe ukudla niye kukuyilambisa lapha ngoba kusho ukuthi niyo deliver bangaphethe ukuthi thatha lawo magama ke manje thatha ngona manje niyeke la ukutweka niyeke la account le lapha esivezela khona ipaint niyeke lo account nigxilekile yamanje niqhubeke nithande izingane zenu ngoba nizithanda nina qhubeka ama society lenu ningademotivatewa uTamara nize nifihle ingane zenu ngoba abanye abantu bezofihla ingane ngoba kuthiwa bana vele kumele manje mesifike bafanele sisala ingane ningayenzi leyo uTamara nje was just pushing the content njengaqala ngithiwa push content esibonisa idiluse let's be fair guys
ayiphele lento case closed. Yeah, istamp sekwenziwe ne-life kodwa ungaphinde enze i-life ezama ukukhuluma ngalento because izoqhubeka iye forward nani niye ukuposta lethi izoqhubeka iye forward niyeke ipast kaTamara yena noma engathini ngepast yethu kodwa yena niyeke yakhe nale ndaba le kaAbdul okuhle uthi akayazi yabo lo yasislo poste ku Facebook inkosi imbuze usizile kodwa inkosi imbuze sekwade la thathe khona makusekhona ukunyakuveza kodwa ayeke lento ayenzayo angilele manje mina bengilele mina angilele ngiworried ngomngani wami but ke at the end of the day sonke sebenza amaphutha sonke sebenza angazi ukuthi ngizothini sonke sebenza amaphutha but omunye uyawenza uje uyasijaja uthi singathi ayica sonke sebenza amaphutha guys singajajani uqhubene content yakho nami content yami ningangijudge no sisi content yakhe ningamjudge nawe ubuka le video ngenza content yakho angeke sikujudge finish enhlari asivalele into kasisi ne asifali uthi akathatha ukukhuluma ngebackground futhi uthi nina nikhuluma ngebackground yakhe ukuthi angazi in why nenza lokho ningakwenzi kodwa niyeke kakhulu kweleyo ukukhuluma ngepast yakhe nanikho kwi-background angimazi ukuthi unjani background yakhe kodwa niyeke leyo ukuthi nikhulume ngemuva lakhe niyayizwa into ngisho noma yena eshilo yena ngemuva ethu yena noma eshilo kodwa ukuthi thina samitha saphelelwa ivelo ngalesa sikhathi masimile wayivuza ngo-2025 but leyo ukuthi yena ubenzani lapha 2023 esibonisana la ku-tip top hayi ukuthi ukhohlwe ipassword usafuna nje nje case closed ke angifune umuntu ongizomuza ukuthi what ngaqhubana nimenzele nimsupport nanani but nje sengikhuluma ngabe bengamthandi abebengamthandi bethi yini niyeke leyo please guys yo engingakhala mina ngathanda nje but guys niyeke lene bye nilale ngibonile ama comment ethi akulala namhlanje cha nilale ngeke nivuke yayithaba yanika iplate eniseni elilale nje ufuna emsebenzini kusasa ningakhulumi ngepast yomunye umuntu sebenzisana ingqondo ivelu ayibuyi hambile kazi zithi saphi cross ngoba ngiyakulumfana nje kusasa nawe God